I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu. I danas nam je stigao novi Samsung Galaxy S22 Ultra. Ljudi moji, ovom sam se pravo veselio. I kutija izgleda dobro. Pa hajmo mi njega otpakirat. Evo imam odličan alat za otpakiravanje. Evo jedna strana, evo druga strana. I vrijeme je da vidimo. Okej, hajde da mi ovo povučemo i njega izvadimo. Okej, ovo je jako cool i jako mi se sviđa. O, evo mene, sad je naravno vrijeme za moj omiljeni dio. Daj vidi iza ovu teksturu, kako je glatko sve, daj pogledaj, ovo predobro izgleda. Okej, jedva čekam da ga isprobam. Čekaj, ekran mu je toliko čist da ovo nisam ni primijetio. Super. Ljudi moji, sad je došlo vrijeme da mi njega upalimo. Da vidimo šta nas tu čeka. Oho, Samsung Galaxy. Mire se veji ni tebi. Sad ovdje naravno ima svaki mogući jezik, ali ja volim svoj držat na engleskom. I ja sam malo ovdje ušao u Minecraft da vidimo kako to sve izgleda i jako je dobro. Da vidimo, evo vidi čest, ovo ono, Čekaj, šta je tu s ovim visokim drvima? Idemo mi srušiti naše prvo drvo. To te ja pitam. Sad volio bih s vama podijeliti još neke stavke Samsung Galaxy S22 Ultra. Kao što vidite, kamere mu čine dvije 10 megapikselne kamere, jedna 12 megapiksela, jedna 108 megapiksela. A prednja kamera, koja je tu jedva vidljiva, ima 40 megapiksela. A kao što vidite, i ja bi se trebao naučiti koristiti tom prednjom kamerom. A ove stražnje kamere vam dozvoljavaju da snimate u 960 sličica u sekundi u HD rezoluciji. A ako želite snimati iz nekog razloga u 8K rezoluciji, možete i to uz 24 sličice u sekundi. Također ima svoj najbrži do sada 8 jezgreni procesor. Može doći u verziji od 8 i 12 GB rama i naravno da podržava 5G. Također evo odlučio sam isprobati da vidimo kako radi Fortnite i radi jako dobro. Ne možeš vjerovati da je ovo igra na mobitelu. Ja sam nekad mogao samo sanjati ovakve igre na mobitelu i sad su moguće. Pa ljudi moji, ja sam skoro zaboravio. Ovaj mobitel ima olovčicu. I sad naravno vi nju možete koristiti za pisanje, on će sam prepoznavat slova. Ili ju možete koristiti za crtanje. Ali ono za što ju ja najviše volim koristiti je uzimanje fotografija. Znači, samo stišćeš ovdje na olovčici i on te slika i možeš iz daljine tako, pa nije to predobro. Tako da to je to od ove epizode. Ako vam se svidio video i Samsung Galaxy S22 Ultra, posjetite opis za više informacija i ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Vidi još jedna folija. To.